Whakaailoa lai o le mātui ia o lauang sala, pe ailoa le winga ma le tāua o le tula whono le tua. Le winga ngā o le kala total depraved, total depravity of man, we are totally depraved. Le ai o se avangoa kau ke whilwhile le. O le leanga ma le corrupt le tātou, e lisu kama i leanga kama i corrupt, thoroughly, completely corrupt. Ele whakakari fo i le tua i sarabo, lis kai ia. E sau sao a le tua fo pe. Ia, whaataro whatu fo i le tino keriso i le nei a fiafi. Ma lo le soi fo maua, ma lo le langi a mama, i tō wha ia mo tō mamalu. Ia, o te taritonu, ia, e wha i lava le vi inga i le tua. Fai foi on to tato au dia mai le nei vai aso. Tato tatala no foi lungo nei. Penga fa ilangi. Tato tu fa ia le afionga le. Ri. Ia malo foi so foi pasta. So foi la sunga da vea. Ia le li fatal fa foi pa ia man malo. Ni uso a Cristiano ram fen mo le ni o nanga. Ia malo so foi. Ia o te manatu o le ata fai me fa solo. Ia. Salo le vai aso le ana te anina umonta va ai le tulanga. Le nga sala le o le tu mai na de imputed son sin. Ai o le ne fiafi. E mai ka fa wa sisi vai nga funga le. Mai ele tarangoanga le vai aso taro ni. Ta amate se mata upu. Lea e tā ua. O lea ngasala tuu fa solo. Ia po le inherited sin. Pei o nei loa i nei i le whaamta upu sinsidi. O lea se whaamtalanga whaatatau i le ni mta upu basta. Well, yeah, e tala noa loa, e tau lole angsala tu wha solo. Ia po le inherited sin o me tatu te mawhauwha wai. Mo i lātou wha pēnā ona to anga whaitau tu si nisi fue sa ili mta upu sisili. Pe o terms lava po phrases nei o mai whaatasi ma le a onga lea le inherited sin me mo mole o le a taulo le inherited sin ia o le natura anga sala lea wha pēnā ona pasi mai o tātou mātua ia i tātou. O le angasala tu whaasolo na o le naturanga o le angasala. Ua mai lava ia a kamu sau whanga o whaasolo mai loro atanga. Te io o mai lava tātou mātua ma o mai i tātou. So whaapei lava la ona tala noa tā ua i le angasala tu mai le po le imputed sin. Imputed tātou angasala a tamu. Whape ngā whiunga imputed tātou pe tu mai i tātou le ami o tonu a keriso. I la i le mtapu wa kusa e whaingo fia lava le mea ia. Onga o terms ma ngā solongo sa i linga ma le ese eso o au wala sa i le tangata tuspa ia. Ia le ala i onga un tātou va ai terms ese nei. Ni maresi mea o le ngangana tuspa ia o tātou ngangana i o ngangana sa moa. E kau whaafia le upu e tasi a ese ona winga. Pe la o le si barrier ngā e tau na soi so stasi sa i le tuspa ia. Ia a tātou te talitonu e wha o ni ma le lei le atua. I lona nganga pa ia whapena ona whasosoan mai tātou te malama tonu ai. Pena wanu whaatu. Pasta le o se mata upu whaingo fie, ma se mata upu e fie tangata su ele nei mata upu. Ia peta ele mwheon tātou alo fia o se mata upu te le ia o onga al tuspa ia. So talking about inherited sins o mea ngako ke wawa ai e la vea e malmata upu le original sin. Po le ulua i angasala. Le angasala la le akamu ma eva. Le angasala ile whaatoanga. Inherit for tātou. Pe on tātou wa ai le scripture ia o natura sala na le lua i sala fu nga na tuina mai ma afia ai tangata uma na vea e maka ua ma so Cristiano so tangata so se fatu tuanga musalemi hindu atheist e afia lo malava i le li ole ang la fema ka supa ia wanga sala tangata uma so le natura sala la nga por sin nature nga le fapenga o mea uma tātou te whai like no one come and teach us how to sing. Pe o le telefone na le
ele masangia fa alongo fai e au tatu e karesi ele ang sala oe inga ua e ang sala you're not sinner when you sin. You sin because you're sinner. That's why you do sin, because you're a natural sinner. You were born a sinner. That's what the Bible says. Melanga ya lengang sala tatu, leanga fu tatu tangatang sala. Ele va pe wa faikakum kakang sala ungo tatu ang sala le it's the other way around. E alang kakong sala leanga kaku kakang sala fa now mai malang sala. Ole inherited sin la ya ole ang sala nga kusa inherit the tato. We don't work for it. We don't do sin in order to be a sinner. O tato wa kang sala fa now mai malang sala. Ku fa solo Fa me fika fanga ole meanga. Se vanga nawa ola ve inam fa ola ina ele tua. Pe ona ia tato tu langa le wa ia. Pe o karafunga fa ku. We are all sinners. The difference between us and the world, we are forgiven sinners. O tātou tangata sala ua whaamangaloina. Au tangata ele oni kerisiano, ma tangata ole laulangi, kanga sala ele I whaamangaloina, pere I whaolainga. O tātou tangata sala ua whaolaina, ua whaamangaloina. Okay la. Alala se kalaya kuspa ia. O hani a fa inga ole neia a fianga o neia na sala. Ile Efeso e lua, mta pelu fa upu e tolu, nga ele kala fa apea mai na whanau mai fo I tātou ole whanaunga le toa sa. Fa mera ele ole nvaenga mule fa mai fa apei o isi a toa fo. So it speaks of the whole universe, it speaks of everyone. So this sin nature is universal. Wa afia le langi a toa fa meka il fa palang fa me like the rest we were by nature deserving of wrath. Longa winga e fa na ma tatou o te tau I tatou le fa sala sa mo kaku leang fu tatou o tanga sala ku so afianga nga o leang sala pe on fa tu le kom fa fa ingat fa sa mo le fa Britania ia marenga ngana tu sel tu spa ia tātou o leang sala I o leang sala. O ngā lai mā vai ma manino ma tu spa ia. E au whi unga vai tātou theologically, systematically, nei whapena ona manino ia awang ingingi whakasi ia mea. So ele ngatara e whesonga e lua tolu whapena fule Roma e lua tolu. Le whe mai e awawang sala tangata umama ua le o ile mamalu po le vi inga o le tu for all have sins. So Famerkala all have sinned for me wang sala tangata umalava. Tu sa marau siri poani ini ona afianga il tangata o afianga nga o le o tātou le mamalu o le atua o le ang sala ile nga o se vaenga o tangata umalava nga ola ile laulangi ngai ma o le afanga o me laulangi wa afia ile ang sala le because we inherited kusa na fasamo kusa o tu fa solo fa solo mai ka se leise se misi ya lu umatat as long as you are human you inherit it fa pe o stangata e mo o ele ile ang sala le wa mo na sala ku fa solo mi jo e alua ia te nga we ni siang sala ele la ve le li ole we already look at cover some of those e si taimi o te atu. So, o mea la nai au ona vava ai e tātou I afianga o le mele. Like, it passed through every individual in the human race. Leima se se emisi. For instance, la pastor salamonga e lima kasifa upu e lima. E fe me kala asko yon kavi ka me surely I was sinful at birth. Mai whaauta na whanau o male a mio leanga. Kusa whangau mai o laua le vanga kusa la iai kon ke wha mai na o iai fo il manawa o lo tina maleanga sala. Longo winga, le winga ngaltala o whaia e tātou leanga sala, conceive tātou leanga sala, whana wina e tātou leanga sala, kak whangau me i tātou wola leanga sala. So, wa corrupt uma le laulangi ka ngaka ma mea uma ona o leanga sala ua afia wo ia
le ngā kula mamā na whai le atua. Kusala ava ai leia ia ala ali pasta makua i le ai ama se ava noa. E mawhai e ngā yes tangata whaapea sau. Mankua o le angsala makakus pa ia o vao ia. Tato vā ma le atua. O le mwhai e ngā whaafunga le atua i tato. O le angsala fo iwa o la pea ai mapo nā el tato so ta inga ma le atua. Me langa e whai mai eisi e le whea le atua e le ama le a o ngai oisi lange ai oisi. Ia pe o le tata langa whai last week. Well, o le whea ngā o le whea lava o le o umai se oli. Ese a langa wanga sala tangata uma. Ai pe ta iwa wha lava mai le a o le atua. Ma alofangia nisi. Ia ai wha masino tonu ina nisi. Alu se oli. That's judgment. That's justice. Au whai le atua. I receive the mercy. So we Christians are recipients of grace. Recipients of grace and mercy o le atua. O le filfilinga whaisa o lotoanga le pule au le atua le tata la noa so oi. It's beyond our comprehension. We cannot figure it out. Pero pesewanga le I don't know why Jesus loves, because there's no reason. Le ai se mafu anga le se me o ngalo faile tua e tatu o le mata isau o le mea lilo le ngā tatu te le malama. Because we do not deserve God's love. E winga ngā o le tala pe o ngā tātala noarenga e sau noa e pastor le afu. A whaape i le au onga lea o le angsala. Someone need to know how meaningful, how important i le tula fono le atua i le atua. Wa aka lo lang sala i renka kuva o sur kula fongo o le misi o le maka o le overstep the line. So fako ai lo la o le matu ia o la wang sala pe ai lo le winga ma le ta ua o le tula fono le atua. Me nga ele a kore gospel pe a la unga le alofa o le atua. Fatoa toa ina ua la unga le tu la fono, la unga le sol tu la fono, saulo la ima le alofo le atua, le whako a e loto whaafetai ala ke leo le alofo le atua, pe a malama le maku ia o la wang sala, a whako a iloa matu ia o le sala, inga ue malama le tā ua i le atua o lana tu la fono. So it's a big issue. Ose me it's taunu tatu toe va ai lele wa afapeo ke minge I la ka kela ki ka kele fala inga fa lungu me ko nga me por ka me le fa. Ya fa le lo dia pura me fa I fulan sala. It's a biblical teaching. Ola ongal tu spa ya e a ola va no. Ona malamba on tatu mai do va ai. Pasta ka ese o sidi de ka wanga ia ku de me de ka ke ya le ka ka ngona fa fela ele se o fo ku spa ia fanga mai o fa I de me wa pe fo dinga mai de ngai sa go de o le ang sala ka manga voli ya pa penga fu la fa i se penga dia o nga po sus okay no happen over sus nga si e mi va pe ya fa la fa o la ke ya o ko nga me fa pe nga fu ke ro pa ka o mo ka ma fa merang ala sunga ya wa do ka uma ya fa o la fu sa fu da wala da o me tu sa mo mana tu o le lo ponga fer venga fo la ta o le me le ka o me se skola na fa na Yesu I la lo tu la fun a Paule le mes ese ele ia sala ia Yesu ele le sime ke lo ia e malama mana tua me kala le I na fana wina I tatou le sala o ka malo mal fingi ngofo mau mai tatou Yesu la le fapenga o le fina ngalo le tua na fa o le toa Maria o le toa ale le nga pa ia menga o le kasinga o vainga ta ua ile o nga Cristiano ai o mal termine le so fa ile veta telen Cristiano o le virgin birth o Yesu fa mai fa fenga kupuna mea e pepelo nga mea o Yesu wa
o le kari o Iosefa lango kalanga ku spa ia is ke minga referring ai Yesu mai o le tali o Iosefa fa mai I va fela nga fa ngau ko le ngang pa ia la fe mai ia ele ai o nganga tu spa ia a fenka ko loa la fe valo ia fe ngang tu ai o mala fe ngang fo yo tu langa nga le ia o le se singa langa o tatou birth o fa na o tatou mal fa na o a Yesu yo tatou ma le ia ma se tangata nga ola ko nga ola Yesu ola le se nga sala sinless life ia wa o mea na e au ona mai o le I afianga o le anga sala le ua iai le ai mo se vaenga o le tangata le I o iai ia afianga o le anga sala ne mo se vaenga e o le tatou ma fau e peila o le lua korenito mta upu e fa upu e fa o lava e tatou ma fau wa afia I le anga sala ia ma le Roma e valu lua tasi lua valu a fe tala noa I o tatou o langa o whapena o na afia wa pisi-pisia I le angsala e o tatou langona I le o makasi lua tasi ngai whapung whapea o whapo liulingia fo I o latou loto valea so le upulanga loto valea nga o le sao le upuvunga le depraved kusa ngai fasa mo fa pe nga kasi ale upula la falili wo so wo pispisia o tatou ma fau o pispisia o tatou loto o pispisia o tatou mana o wheel kusa pe fa ku ele isi se sao o mai ati o te angsala you're naturally willing to sin ai pe ka wanga le fe mai polo se me ke mga ai fai uma ya o fai le me ke le fi mga ai fai pe o tatou scheme because we have this nature this new nature o fai tatou tangata fo tatou te fia ola mama pa ia e fa fi o tatou ali ai pangalia e ia te me e malo ia il fai o le fafea ngai lo le me tau ona fai fa tu sala I tangata le o ia Yesu well that's their nature ola ile angsala o le ko ia ile o pele conscious funga le lo aile le sa o male le me mga aile tu man me mga aile tu ola fa solo ako le ko kun me le mori mu ia o le kula fun anu fa solo ako o le kusala o afianga la nga le wo ia afia o lo tatou intellect o tatou ma afia o tatou emotion o tatou langona afia o tatou will me tatou te so me o mga wo ia ia fale anga alangsal ano ila le sa wili o ngale fo ngale ka to depravity of man ia po le to o le anga sala tangata ia nga kongua ale pesa man kua ia le svetato a ngosale nga fai le mele an tatua fele mta pule to depravity ia pe a farongo mai si ia ta ua there's theology le tau 5 points Calvinism and total depravity of man is one of those 5 points so ole kusole wing ole tala ole matua nga sala ato toa pio ka unga leanga ato tol tangata kusa ang sala ko yang sala to le se avango e ka fai se lau pasing evil we are 100% evil kusa pe la le tala fa tu sele wo tita to lang sala ele se half dead le o ke ka ko fully dead hoki not dying dead tu langa ngale onga o lang sala ava ele ye kusole ole atuanga ngale ole ansala le ye o faleanga ina pela ole romanga kasilu valu ole upunga fasa mole le depraved mind ole loto le anga ole kusau o faleanga ina tato mafa you think of evil you think evil you plan evil and then come saulinguku evil ele o kapere kangoile
i le o langa ke usiano ke fape le ki o alo fe ko nga o langa o lai lori but o le ngol tala o le whamtalanga o le ang salamo na afianga le winga ngol kala total depraved total depravity of man, we are totally depraved le ayo se avangoa kau ke filfili le kuso mea uma o le a inga le mele sa tatela noa e pasta ile whaolotanga 100% gods wa totally a depraved kako le ima se ke me e ke mawhau e fiola well, according to Ephesians 2 ia fiola e le mwhai le okinga mawhau le mwhainga ola le mwhainga salamo even repentance is of God mo ye lesi le fina isi tal tununga fai mai e whanangolango le tua se ilonga ki salamo but how can a dead man repent? I think le mea i tata noanga le anginga le mea even repentance was granted by God, was given by God. A dead man cannot repent. A dead man cannot know his sins. Le mwhai le wingalanga kala totally depraved. Mai wa lato le loto fu e ta ofi le mata upu i le tua. Le roma nga e kasirua valu. O lea ua tu ina atua i lato e le atua i le loto le anga. Lato te whai ai mea e le tusa. Koe ngā me vunga le ua le ima se avangoa e ke filfile e le atua. So o risarlanga mai God leave you. God gave them over to total depraved. Le ato o tō o leanga. Ava kusa e tolu le ia upulo fa palange le upule a total depraved. Le depraved of man. Pelanga ia le mua Timoteo ono lima. Fa mai o fi nau valenga o tangata loto leanga. Mai o fi nau valenga o tangata loto leanga o ua te ama le upumoni. See? O le winga la kalanga e sa mo le upu elingi lo na winga o le utterly corrupt or destroyed. O le rot thoroughly, or like thoroughly, completely rotten. Kusa o le tato o le leanga ma le corrupt le tato. E lisu kama i leanga kama i corrupt. Thoroughly, completely corrupt. O le winganga o le tala we are destroyed. Ona o leanga sala. Don't forget we are talking about prior the cross, before the cross. O le meanga le ye laulang kanga le faula inga o meana le fai le ansala I tangata fai sima tu yama maunga o le si upunga ali le lua Timoteo tolu fa pu valu longa winga fa anga very close related in meanings o le corrupt entirely kusa makua Mkaukia lele ai depraved minds o le fasa mo o tangata ua loto leanga se vai fa pei o yani ma ya Mary na tete atu ya Mose e fa pe fo ila to ia ona tete atu ile upumoni o tangata ua loto leanga o ua le fa maoni ile fa tu kusana fa kusa fa pe ngai e paulo ia ele au le yai tonu le li o le tangata whātuatu. Totally corrupt. Deliberately. Ko e yai se ko kau pale nganga wo la ya le langa. O la ya le sala le o ni ko. Kusa ngai e tele lo wanganga whaftai le tua. Onga ole o e loa o kai loa ka iko kanga sala. Ia sa alola el pesenga o le loa pe a alufa mai e Yesu ia tia. Well, because there's nothing good in us. Alonga ia lava alofa tūnoa o ia lavea ia tata. E foi la koe mawhau ile truth le not everyone will make it to heaven. Ngā fwe make you even appreciate God more. Lo mana whawhakai o le kei ke o le vahanga le o so le vahakeli kei le vahapiapi le taun manuia o sili it's not us o le atua e ko kasi le winga ngara kala e
e te ola whawhetai a tili ai. Mai patipatia le alofa o le atua. Tusa lai, la ke era ke sprinta, pia so la e la pia. La ke sprinta ngai o lwa kele. Ai, se e le kualo kola, whawhasanga e le spiko. That's the image o mawhau. Because we love the life that we lived. Pasta, ole mea fo e de whakakari fo i le tua sarabo, dis kai e sau sa o a le tua fo pe. Wa pe ole pe fo ni fo ngade pe o fe mea ka o sarabo. A pe ka va ku isi kai mi e de whakakari ma se sarabo la. Sau. E pe ka mea Paulo. O Paulo ia, ma fiu ba pan ia ma kwa i do nganga. Whafsanga i makamaro na mara. Mea e le au e la karkounga nga all salvation comes after Salamo. Wa peon fa e le kanga ka umang Salamo nga whaulainga langa fe mai God save, God loves those he chooses to love. So e o pela o Paulo whakika inga mangingoa la Paulo le mas record fa peanga nga Salamo Paulo. Pelan me fa ko ilo sprint dia so la se ele ko Same thing happened with Paul. He was on his way to Damascus e fa saungoma sauai e ke ka ofiku nga le tu le mas ka pe ona Salamo ele o ia ma fa la ina le power ele me val o le tu o le mea whengtaete o elo wa i tui. O ia, o unga e sa wa mai ai. Ia, whakro me sui langa asami nei whai. Ele se kala wa pe, ia, no inga whakasan mo e lo inga. Wa whakali lea ko san mo ko inga. Ke roko san mo inga o whaide ko ai hanga nei whaide ko. E a luala paulo mongo na. I wonder fo i pe, pula ko inga au so nga e so me pe ngai sa Dengo saramo. Wia ke o rango saramo mo wia di. Inga uanga lue langa le tu Inga lue ngale le tu. Wa du era nga yo meanga ko ngai. Asa ora so no nga ilo tangata uma fingano le tu faulainga e faulainga. Then open our eyes, then we see how sinful we are, and then we repent. La repent le aka kele loa ele anga ka komela wala e ola le anga sala. That's our nature. Nado, vai o pas. Eu que dole ka okor ma mele ka sidi last week. Le fa ka sidi fa nga ka fa por kala me vai asu te. Mo le alu le o ile langi o se pepe. Fa toa fa na mai. Churi. Ki anga lo. Wana nga fa kai o ma ona ia. Fai per ka sidi le nga ole. Ai ko ke nga ka ko fa fi fa no ma de o pa o. Ai longa e skersiano, poskan ka vele skersiano ele fa no pe tape le fia voi. Ile mata wa. Ile melo le pepe lui i se o ia. Wa le o fai mai me ka vika fa nga me male anga sala. Alo fai mai tatu ele se anga sala e sao ele langi. Le votata la no mata pule ole inherited sin fa ngau mai fa me vika conceive nga ia nga sala ele I fa ngau mai so ale se mata fengo fiela le mata pas but ele e fu se tala ma otia tu spa ia I va nga ia alo o iai cases o iai va nga tu spa ia o lo ta ua ma nginga ia ni fa opunga tatu te loai e iai pepe nga o le lang. Ia, koe fui me wala ia le doctrines le o le whaoltanga. E iai tangata filfile le tue whaolaina. E fu tangata filfile le tue le whaolaina. But my own personal opinion, e a fui, o pepe uma la o whanga ngau pele I whanga ngau fui. La ile langi. O le nei o ke mafau le attribute leo le atua o le pule au ma le silafia o mea uma anga whapea pule ale nga solonga iai in his own mysterious way nao kakus pa ewe mai o kama I a ngelu ia
le foi fatu sai tamiti ia la to e le malo le lang ele se kala va pe nga ongo ka mekia le usala mo fa pe uma ia kanga ka le lang me fa pe yo la to nei o e le malo le tu ele foi mai la pe asal mo po pa ka le su fa pe yo la to nei so ke fa kom fa la reconcile ia meanga ta tu te lo ai there is a room in mafai o nga whangau mai pepe let's say whangau mai ilang sala tu sa mai sia o nga tu spaya but still in heaven ile va ai ale tua me le pule a wa le tua ile fa penga la se kala ku spaya mai e whanau mai tatu me lang sala le ele se ai peila le lua Samuel us fu lua tolu a fe mai kala Tavita fape au le nei o ti o ia se ale mea o te ana pongi ai la usanga anga pongi ia me kara Tavita o te mawhaia ea ona toe whafo isia mai o ia o te alu ia te ia ai le fo i mai o ia te karangoro ngā kari ile ngā whangau le ang sala as a result o langa muluanga malanga fasioki ngā kangaka whangau lo ngā kari o ti me kara kawika nasa pungi ale wokia ile sa me kun fai woti paule me le I'm paraphrasing ele ko sa nga ia ele ven ko sa o te alu ia te ia fai mai la karango mai la context o ta vita tanga tatalton i lo le ka vika ele tamala le tua ilona o langa pe out life after death ora ka vika o te alu lang o ngau ke ala ko fika wi ile o kali o ka matiki la le pepele fa ngau me malang sala o le simea makuianga mankua o le pepele fa ngau onga o le muluanga ia ele ko fo i mai au te alu ia te ia o ia se ma foka vika au se o no ma foka vika le e alu fa ta simolo na tua pe uma ave mai o ke fe kau o ke alu ia inga me la lokali so this is one of the instances le tala no le mele o le pepe e alu lang ale fa pe o e fieng pepe o kupo me aku spa ia ka ke le lo al me fa ko e fu la tala ile winga nga le tu le winga tu nga le tu o le sila fia me uma ma le pule awa a fa pe me fai ele tu nga se fe paulo just like that after all these sins nga fai willfully sinning me paulo fai ma sala uma fai fa long kam marsa wale kalesia ale tu fa na me lang sala fa pe fere ku fa aula just like that how much more e ma fai le tua lo fa ma fa ola i le pepe fa ngau me malanga sala ele i loa se ang sala but the pepe inherit sin but he didn't do any sin but he inherit sin na fa me wang sala tanga wang sala kamu wang sala ka ko fa ngau me malanga sala fuling mai lai lo wa kere foi la un ngai o fas fai upu de o te alu ia te ia e le tu foi mai o ia te wa ia e kere ngala ngoi fo fa lo fo desi dang e la un online fa pe e alu i de ram o lo wo ma kere le mai ngol fa upu de pe se mau fu ngade le be ka ke ka no usa la ngai isi fa mai o la de lang ya no nga fa no isi e no na isi o alu se o le ka me e ke la ngoi fa me me de ya pe o le me de o ka o ngi ma ko le pepe ia de o vai o le sala ku fa so a le fa me ka vika i me o ke alu o nga nan ko kia le le tu ke pe o le me de ka ka mo fo dis ke fo nga le mali ora salo ala ko Yesu ora ia la salo sa nga la salo wa nga le para ngira fa yo ki uma mai mangi shoki yo vo Yesu fa yo mai mangi shoki o fe o ke ku nga papa nga ka ori nga la salo so fa le maru sia ma le pule nga le wa fa ko me la moi ya wara sa fa o ko was ya fa pengila le ka ori nga la salo mo ko luas fa so e mangongi
O inga langa oki. Hoki. Ia sa wala wa bea ka pole wa fa mes ke wo de vara o ngona sa ko mai mangisho ki va fo ngot. Okay, lo le mea e mangwe ia. E Fa pesi o ki o la ko le ko la sa. la sa no la kale ma sa ko. Ko inga kisla fa Pule pena. de pule. Ie, mea fa tu ai. I would love to have assurance of this. Sadly, ele se kala ma okke kuspa ia. But me personally pe o fa ko. O tal tonu o pepe umma. Lai pe ole stats nga o faita wai i Amerika ia. Ono le complainer avai ngai la ka fa sa o ma Trump sko ingo Trump ka fa. Mare mere pe sa o mana tua fa milionga o fast food milionga something. Pa mere ke mo kingo e kele aku pepe feoti ele abortion ngai lo kanga ka feo kile age male ula male pia ma drugs ma fa la fa force. And I would love to know that all those babies like lang fika ku kausia ia o pe I uma le va ai le tua inga o langa va ai ile kari o ka vika ole si case pastor ole lukanga mo sfulu lima ngai fai ele tala I whakau ia Ioane whai mai sa whatumuina o ia leanga pa ia a o ia ele mana volunteer ai le whanga. Lo ingara kala ang whapea ki ua mai e tsapeka. Le ki ngao pe ia wai le whasia vasko yung sa kalia lo wha. Le kawhak lau kala whapea lai kōsi lo mko tsapeka ki ua mao re ku ia. Ai fu ia. Asa kalia mangawa. Hoki ia Ioane papikisoa. Mo ki ngoa le lang isa ave me ka kuspa na fa tu muina le nga fo ia ile nga pa o ia ile mana voluntina rongo winga inspired of family to spa ia fa na uta tu malang sala because young no exception or fa nga o lang sala fo pa fa pe wang sala ka sa fo young nga ngai lo o ngai o tanga tanga sala. Basta, o le mea nane la e ngai lanu ka fisiri le pepe fōringa mai e o isia o ngā topito korpus pai a pe o le ue whanganga mainga I versus ia o ngā o le event la kupu ma le context o le mea o la ea nga I le langi le peila o le kau mai e lo from your opinion fo ngā le o le pule le ale kua. Yo mele de yo ka ko pe yo ngai do klip do de ko ngo pe yo kala nen fa ya ka vika nen fa ka vika ya pe nga ka wa de ali me de pulle de ko de vai poste per mele ka kango so ile sufficiency o kuspa ia male manole kuspa ia inspire kuspa ia infallibility o kuspa ia ma ko le verse le kango mai ai e fe mai ta vita o le verse o kuspa ia. So if we believe in the Bible speak, God speak. Melaka vika o te alu iai. So mai ko inga enko nga le kwa a fa penga mfainga kupu ile pepe alkanga kamalo ang sala mal fafingi ang sala malesi ang sala le mulua malesi ang sala fa sio kanga fa nga o mal pepe ang sala le a fa pe mfainga tupul me le ole Mankor kala al kuspa ia. Kuspa ia kala le akavi. It's no longer David's speech. It's the Bible that speaks. Inspired word of God. For me ute alu iai. Kala kuspa ia. Ava pe all possibility nga le iai. Mea fa koe ia ua ia personally. A pe nga alu pepe nga sala lea. If I can say that. Ile langi. Lean mea la lem faisi pepe ang sala. Mea fa koe we love to say elem se fia le mele o pepe fanga o mea se o nka ko final school la e fa pulle ale tu mal especially e iai ese me fa ingata ele tu ele fa nka ele ku nga avela kali o ka vika ele fa nka ele ku nga ave saulo po paulo ele salamo ele fa nka ele ku nga fa ku muinga yo angel pa ki sol manga volonkinga ia ula ia winga le tu lo ke lo ami o tonu pa ia malu alofa merciful gracious I'm so celebratory of the truth
ui ngang o masa solo la yo ma pepe lang but I would love to yeah fai lora kala les ko inga mai meanga kai lo pe ka ko lang but that's one of the things I'm looking forward to ka ko langi ngai pepe la because that's where we're gonna go tu sa ma onga tu spa ia ngai se ma ngai ka ko aku ai se piko fa piko nga la oli ia nga le i ola le olanga ia pe fa pe i ve la ko la langi ngai ai po angi me they will tell us o me ia le pule le ko e fanga le ngai do le tangata mar pule le ko pe fa le melinga kula i mai yonga ia makor nga me ia le o ni ke mo vivesi ia mai ri ai pule le ko nga me fa pe mengina le ko tira pia o larga ko me na ia o le pule nga le ko e di finga fie lo pola le ngore la fie do pola le ngore e sa la kala sko ai ma liu le le lang alu lo so yo an mo so yo ha fisi pola le ngore o ngore be fisi pe me ngale o kara pisi po fusu king apa ala causa mil mai le who cares well I think scientifically prove le ma fai se ka folanga nga folo se ka maula pe mo ia kele ala kiki le ala ai o whatever you call those things but ia man kuali o le tua le fai fa konga o le tua le fai le va venga wa loinga kusa puskif kifiem fai en fai ko fa la kiki onga va pe folo luai o ko fa kele so there's nothing impossible to God ya de la handu ya de la kinga inga ya yeah olang salalanga talking about I think I want to bring this up before we close nengal wing su kasi su val I fa palangi va pe so then even the Gentiles God has granted repentance that leads to life mai moni wa fo yatu le tu inu ese le sala mo yo la le nganga ka fa ko le la even the salamo, even repentance is a gift of God. Mangingo kala ia lau dio ngu isereo lu salamo lenga wakula wa puskolo me even Gentiles e ola vitanga tonu ese o fo ole upu ele fia le kanga kale ve me o salamo fa ka ko initiate ka ko matamata ole upunga ole o fo yatu ele tu God granted le winga ngala kana fa kia oi pula ko e nga sa nga sa mo le meu mo kinga o sala mo ma fai tu God revive you make you risen and then you know your sin you have to repent of your sin to ele tolerate la le to lang sal o fisili la e se me fa ngata ele tu ele o ngor ka fisili la valea de pepe ma mea ele se me o folanga o lang sala pas pa ole muanga Ioane fa upuelu spul maleiva le fa pe el tala Ioane papatisole ka karangoa le fa kuminga le ngang pa ieri fa nga me kala Ioane nga inga umakua mala unga la kala ng fa so fa me fa auta el tama ima moe le tu fa auta tama ima ya tama ima moe le tu fa me lo lai na te ave eseina le ang sala ale la so it's good to know ilang sala malanga mea le fai ile rolangi matangata le tu and it's even better to know le mea fai le tu mea sa o Yesu o ngolang sala le sa o maliu fa mai fa auta tama ima mo le tu na te ave se inang sala lang so whether it's the imputed sin inherited sin original sin habitual sin personal sin ang sala umala Jesus came ave se ang sa Yesu fa pena una ave se ang sala ala lang pe mo fa ko e te le la valalo o fa ftai malo
patia appreciating ai oe o le alofa o le atua pe e malamalama le makuia o lau agasala e te lē matua atu atolo iloa le matuia o lau agasala pe e lē iloa le tāua ma le strict ma le alofa o le atua lana tulafunu ga ke iloa faafetai i le atua ma ola mataʻu i le atua ma faafetai alona alofa tunua ua valaauina i tatou e faimakerisiano It's all God's. Yeah. Malo le so pa. Mai ke le ku fa malo si fo i ulanga o le mete. Ngor ki do nga ye ka fa penye ye ka vunka ko do le pude awa o le ku ma me si le fie fo i le tu ma. Pe o ni ngor fo tu no ale ya po langa ia wa ese longa mercy pe o le ka ki do isi o scriptures fo i ka mo ngai ia pe o le kuranga ngai o ngol ka pure ang sala pe sa ngol ki mo sola e ko tiki a ko markus pa ia o ia ki do ese ka pu e ka uma ia pe la se si me ke ko fi fa po ka fi fini se va ngol le ka kosua ia ngai fo ngale ko fa ia mo se me pasta ke ronga ava pese si mea mo ko ki ka ko ki ale si mea po me faftai la sunga mo le vangi o se vangi langa how i o nem ta po nga ia wa foile fa fonga al tatu a inga lotu grace recipients I love this name because that's what we are. It's all about God. We've been recipients. God gave us His grace. So more reason to thank God. Yeah, I may say, Tino Keriso lam fauna maune o lang ya lufangia le tua ya tato tau fai maua le iloa ma le malamalama ya na fionga. Tato te ola whaftai e ma le iloa ma le malamalama. Ona o na fionga. I le atua. Maro la vale. Ia pe kurang fonga e kere ngai ofisi de FIFA ya ku ya o ke mang war ka kai e fa sa war ka mi fonga no me ia fa ia mai ku fu da vongo e fa no ka fa ma or ka ai va ku ni jangan fa kai fo ni fia fi ma no la war ka pe no fo lo sunga fa ngai ngai se ni fia fi de ia ma ku ha ya ngai le tua ya ni nga duenga nga duwe fo tu sai foi male vai na male au ino no na fiona ia familia le tua nga ruenga male nga duai ia o se fa puna le ia fiafi ma o te taritonu ia o le fai unha nga tato foi por kala mene ia fiafi ia ai toi ke ua ngalo ia o lo like subscribe male comment fa manato tu pe e fai no fi el tato so ta e pe ai foi se facili ia ai dunga il telefono il Facebook po le e fai na vidi mai ma pe ma se manato tato fa so ai ia ai tantono ia ole fa mai i ia po le tonu unga tato por kalamele ni fiaf fa manuia le tua i lo so i fu no